Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. UMLA ka BGP na South Shillong constituency. Ubadayro umentri ka Sarkar Jala uba Sanbor Sulay. Ulapan pau bakay jingkeno ka UDP kaday tang namar balajan eleksyon. Henry umtre banjubab syay namar ba udang don halenti na Kolkata banmanpai sa Guwahati. Kanay ka jingkeno ka UDP kaday namar ba uba Sanbor Sulay ulapan tut hakapor ba uba medba lengdo ubaday presiden ka UDP bat udayru hakajuk por ulampang kaying darbar tawaan ka jela udang ekren bat kagertong presiden kari India hakapor bakawan sa Shillong men hakan retarik naitong arjar kuar haba unong sanyima ula persyang ban ekren bat uba Sanbor lengba kapon umtre banjubab namar ba utmu ban lechong hapo lingsoy ban pai na Kolkata sa Guwahati. Sanbor Oi, mga manafsan hima punong sanhima. manang doon ha, flight. Kano ba dyan yung currency? Ha? Kano ba dyan nga yung currency? Ikan niyo. Mungkin halo ka ka issue bang ba si Lajan election, kam election lah. kada hisa ko bakno Lajan iyo mo, lajan ya flight. takan kada hisa ko bakno na balay. Ang nang ya flight. Entah kadang kere. Wah, aku open mobile. Say light. Mentang ni sa Guwahati. Wala sa Nakal Guwahati. kata. Lo pimulit na Guwahati sa Kolkata kan. Mentang nakal kata sa Guwahati. Ngawan ladap kam sa kata ada bin. Man find out sa Shillong. Nang tu nganrung meeting dia apa party office apa Guwahati. Ito sa one pa Shillong. Wah, Ay toba, kubli sibon.